Amerika'yı 21 damezrave u 17 kes li liste dorpeçen bo ser rejima Iran'e zedekirin. Vezareta Xezinedari Amerika li roja çarşemine he. Rezbera hezaru çarşedu çara rojide bi belavkirina raporeke li malpera xwede da zanin, ku li pevendi digel vezareta berevaniya rejima Iran'e, u hewldan bo bi destvanina teknoloji u alaven hestiyar bo geşedan bi muşek u firokein serbaziyin rejima Iran'e. 21 damezrave u 17 kesen ku bi reya toren pevendidar bi wan mijaran alikari dane rejime, li liste dorpeçen Amerika bo ser rejima Iran'e zedekirine. Peka rapora vezareta Xezinedari Amerika'ye van damezrawi u kesan ku li İran u Çin'e dene, li van jure toran de rol hebune, ku bi rejima İran'e li kirina neyasai ya alaven pevendidar bi muşeken peşkevtiyen erd bi esman, radar, teknolojiya navberi u kontrola muşekan, u heta helikopterek Amerika'yı, alikari da bune rejima İran'e.